E ole e whaftai aku mara whidi o kulanga ngai e le ngalwenga leo leo sa hawa sinina i le afi anafi. Sa mau mai fo ingi whamtalanga mai nisi o maru le tunu. E o tūlanga na ngai e leo sa whainga leo sa whaatino nafi. E mai na maua toi nisi e toa lua. Maua koi o le whale. Ia ma sa peonga mo mengi la au malosi ia o paipa po o utensil se whaonga e ula inga ele aisa ia po maruanga fo ia ha pia se tino I tupe lima afe tala ia oni o whala au maruan whala au whasainga maruan ia mai sila ko inga whala au ngā geiloa e whaonga ho le le koinga pero lo plaka uma fola kama fa nga mo fola o mo feu sua inga ya pero sila fola nga mo mi I falele ngos fa ile o le po ya mai e ko lua la uang ka fia me le o kama ikai ya madali kemingila le o mo lia ila o ile umia inga o whala au whasainga. Ia mauro o kāria ngele le skala e kala ila ui ku. O holding charges E ongo iengisi morianga whaupoko ele mai e susua ngare o leo. Arke mingira o kawhia e hakale le skala. Ola wala yang tahu le tahu ke termine are they known criminals yengi yang dia mo afia mo e o lesi kama ikai le afia mai sa harpui mo ho kulanga le o whala au wasai mai o le koe mo mai I kulanga le e o le li fo le afia mai o ke le I sia kia la por me I songa background so nga kula fo pator kama ka ya lo mo kingo e sa far pui me ai fo la o fasa Philadelphia o le mau le no o I fa ko ia o fa to ia sa fa iro fa inga le o po so Philadelphia e o va ko mal ko o fu le nga la le fia se me o le ke o le no porque o le lima le fiafi nga ile o le o le tuna fo le I numera le seni o tangani sa mo mai na se sa no la fiona tuna ma le wa le mo mai se mo ia o ni mena fai mai o le LTA po ni mena wana toka Ia, pe o ke mingi la ele mai on fa ki mo su ngare o ke mingi number plates ia. But mo ko voi ia le number plates foi o mele malu le ku kal sanga mai pe fa nga ku ngo la ko fa ngau e po se la foi se me la fi manga o fa ku ko number plates e ila le extra cost ele ka fa poco e ko ngi number plates ia. So ke ni la fa o su na bo le mea o ngina po pletse nga iso ku ile e po ngi mea fa ya la ku e pera nga ko mo ske mo muli le ku la mani na po pletse nga mo mi yo ora so fa inga na ali ti so te mo mo le fa toa lo I opes o le wa na o na tu mo mo le mo masalo po le fa ko lo fo ile nga o fa ile mo fo nga e le fa pela I kausanga ngi pati isi fo I kausanga ko nga ya sa o so fa fo ile o ia le mo fuanga le kasi malga ka va le kasi le ke le vo ya nga kuli le o le mo pato le ai mo mini poki o le ai o lo fa ka winga ia o lo fa ka winga ia fo la fa sa nga o le li langa le mo ko le so ko ele mo wa ku le inga ma ese ka ia nga mau ko I o le fali ai le mau me la le inga ni no le ku le anga
Ine si tirala la o fionga I tūnanga lea o tolu ia reiki kongo se pirioka wawa lata te. Ine si tia o le na mau e fwia whala o whasainga le isa I kono. Le aila ele I mawangi esa I pato le nga mawai ia mea hui whaonga le esa le nga kalau ka mai plastic bags we la ki e whaonga e le au vanga I whakau whala o whasai. Ia me se hui la ia paipa ia ma fua scale le nga mawa mai o mea umanga le whaonga e le au vanga me se hui la ia mo meo straws hui whaonga le wori ia le wanga I whaonga inga whala o whasai nge le nga mawa mai I le nufuanga le. Ka whetulanga o penga. Ma le waka ai o tuai le o misi a le rate ma le mawa o penga. Ia. O le kuranga popole anga le ilum tanga ruenga te mini pe o mea nga le wala I anga mako kamwhai ahead I le vai kemingi le whai o whatinonga o swa ingangi ilum tanga ruenga o le pole nga le uko kanga e kui e. Ua umaya kan amnesty kolu kan amnesty nga whai al malo ia whapea ua umai ia ko inga upengai. Ia le ai ma ua le ai o se wha ia kua maua mai ia upenga wha sorkula whongongi. Ma po le ngaranga ia mātou a mo kei loa so se mea I whala o whasai ngai. I mo ki ngovo ia upenga o mbela ngā lea le inga mako wawea e pe a maua mai loa ni whamkalanga o rau ia mako se wha ia ro. Malkulang o ngā le la maki kilo iei. I le keiminge I le mako kilo kwa mako io. O le pei ua makaonga whinga kā I whaalanga, ma ua kele I whaale, whaonganga kāka o le whaala au whasainga leo leisa. Pe mea ngā le ua mako kaumwhai mālosia a makanga kau whai e uso whai makapi, ne tūlou le upo e ko ia, ngā ia whai ki kia whaonga inga le marula kong o le mea, kua e whinga kā kele leo. E kūlanga o la au I kako kungu peha pe e kuusau mua I pe ila kongi e whaila ko whakaunga whala au io leisa. O yes tūnanga whaile o tau mawala mai ia tūnanga le awala mai tūnu tatou tūnu o whala o whasainga I. Awai lua tūnanga leo lo sin mai ila tūnu pe whamata o whausi e samone mga o sia le eisa I samone. Le whamatau le awina mai whafo. O nana tūnanga le i le tau susuna. After I ka au hawhi le o le taimingi, ele o yese a kongu, ele o yese maua le o leo keimingi o le umwhai nga whaatino ingi. Ia le whala au leo le ese. Paulu mea le o ke lo le mauki ngor taimingi. O le ae sao mai I le pora le aga ko pe o mea ngā raki kilo ko ai mako kemi pa te leo ese mau mwhainga whaakingo ni ma whausia ingi le whala au whasa inga. O mai tele ele rate last month, like makua whato iena ni ne. It's too close to the city now. Pe yo o reita yaso I kua le pe wala talaka mai tele tonu tabla. Ise popo le nga le tula. Anisa O le kua popole, o le pole ma kene nga ia mātua, o ngor kaulanga lea, o le it's supposed to be o se kaulanga file mo, msanga le mo. O te leo maki kilo aku pe ua avea ma mea whai whaka ua inga o whala au whasa inga. Mai ile ki wala ntanga runga, o laki ngi o le close le pora, o ke mingi ele o into risi, Awa pe o le ka kala le pora o le anga I mkaka ka whao mai wafu. Mai e o mai mo. O le makua ke leo se afianga o le afia le kaulanga o Samoa. Mai mo ke le manga hoi lai e mo le anga I luma e hawa pe me o Samoa o apia o le taulanga o Samoa se o whaingo se Drug City bo se Ice City bo le kua I mo le anga I luma. Meranga le mo ki kam fai malo share ke mi le wo poso o ia mako os fai ngi am kam fai inga ia ele nga ka inga ia kam fai ki ia ti te fai la va nga o le mo ki awe la ko mi ia fai
o le moki kilo mo ko va ila ko fa ko inga fola o sa inga e fai e kong ko lo Ese me la le ve que algo no puede. Ese se ve que no habla son por el chiste va son. ia e le si matos fa inga ngalu kala ko ngafi ele ma wala le mo salo wo mo ke ka wa ku wo move ia le take sa ye ke minga mako Y fair i el mongoko another close area. close ile el mongoko nga mako sfa ia mo ke ku move le wa wa mako so me la nga le kam fa ia we wanna be ahead ole game la wole ia ka lo ngare fa ingi ia va venga nga mo me la wole ia ma ka o fior ke lo isi me ole nga ia mako ku sa pele mo ngi me at least ia ti term ia wela wole we are on top olako e mo ke on fo la mo ke mo ka ia ko la ko il ko me fa It concern raise not only like the position but if we have the man only liquor info from within the police precinct. They are come out why you go up and not. You look at the other side, what is the information I made it on a cooler radio and the analysis of concern of for malu pupuil information going in. When you know it, not all you like walk the radio. Ia, e ka ua ke le si le mo ngalwenga ma ko ngalwenga al mtanga lu. O o le sanga le mu o leo ia whakingo ia osfa inga ni. Me wera nga mo ke le o whakamala i fo ia ke mo ke anga i fo ia. O nga ia fo ia ngai information ia mau mai. E o la afia mai ngisi o le au whinga luenga. But ele o moki ngoa ke mini po ila ko o afia mai pateka ua mo sanga le mo la fenga nga ia ungi se afia pe mai mo soifu le ingis fo inga faking Kasela pasilum ta pula le rei ko le ta pe mai na tipiti o le penga pa mas update to the investigation le ia o ke le anga o mako nga le faile mo mai fo isi info i le mo ke anga ia ne fo ave ala mako information na verify fo isi mako vaanga ia lungo le fio e verify me la ko nga pasi me la ia but o le kulanga vonga le i ka ia mo mai o ka nga le mo mai isi information ia le mo ke act mo ke nga yo ia ke mi so il ke le ala information ya u yema ki loi from a law enforcement perspective it's like se group will form up se ring will form up o lo la ko fa yan mele ko so la ko la le move around i town le ma u la kamai Tana no mai le sang le mo le o. Ore tulanga le o titilo le malo so penga fo ele fa tula ko no le sa mo ne e ma wa mai rate. Ola le se le la o fionga tulanga o le pui ngala vai o malo le o tuai yo sfa inga ni. Ila tulanga fo le fa ngai no penga mal tulanga fo le o fa ngai na va fer wa ima manu ma fio. Ia o ke lea o swainga ia whaile mtanga luna. Ele o motele o anga i tele kua i le pūlenga marwali. Mwhai pūle o ngor ke leo o area ia o swha ia le ofisori o ingi ia tarafata ia pia. O ke le fwoi o ngawhangangi o freehold land ia le ongi customary land o whangua ia kai ko kasia. Ale malu na tunu. So me wala nga isi o swainga. Mokele o foi ele whakamala le kei mi whakingo i mako ngarunga. Mo ke o ka penga uma wa e eile ko inga kulanga ngai un kula i mei. So we have to do le analysis, whaile mako risk analysis pe o kala whea ngai nga mako o foi le approach whao ngai le ang umal whasa mo e mese foi le wa whewloa i maali i mwhai pule. Ia po le o so fai lo ko inga os fai ma sing fa ngai lo nga ia whaingo fia nga maua mai ia me ia lo mga omi ma me fa so kula fongo ia lo fa ngai
e la ko ngi lo fie foi le pu ia atalo fesilia nga ilo spaino aliu yana tango ini ai o tala sa tu fo ma wo le wo ti mo ti le sa pa isu nga ali tanga venga fo ile sunga se fo le sa pa pe ona la ve ka ko va fo le wo ave o stare ta o tu fit na se fa mambang le mta ko lo fion ia haftainga hafsidio le whamaonia tūlanga le. Ua ona whai unga. Le kumsina tu saifo i ma le whamasinonga wha leo le sa whatino ina bo le police tribune. Nau mai alanga na info mai ia le sungai le sa avea ma kapten. Ia malang ilo ia kusai mal fai unga nga mai ele tribunal leo o fai unga nga la ukiri masa o ye le la o ma fu yong timok le la lo le rank o le tailu mai le superintendent ia malang sala tu pelua fetala o lang fasalanga nga la o ma info mai ma tu na tu o le tribunal sa peona tia lesi su komsina so le atau Samuel ia ma le sila ka ile superintendent o whaangoto patu ia ma le outside member la ngā o le eile mo expertise mea kauwa le hapa master ka ku ne sunga ya se ngafu toman o ia le lang mo yang o le bo mai in tau usa ile fai unga ia le tribunal e lima mo yang mo ria ia sunga ya sefu e lua ele i fa maunia ia ai tolu fa maunia Murianga la ye le whakamala ni so keleanga murianga ye nga moria nge di mai murianga nga la dua ele famau ai toru famau ni ia ole overall long weekend kamamu ole mai fesili ani sala tunu pesa ise pepena report mai na mali ona waspaka ia ile aso mo to sanfo ia sa peni potia mai le matou poula yo i la lomang ia le inga isa musu ia pe se pepe valma singa o lo au ina mai i fal mai la lomang waspaka ele i aulia mai lale ele i o mai le pepe i fal mai o mali o mali si alo ko ya mai lo inge pio e ma o le ala e fa wo su nga le ke mi ma fu anga o mali o patole lo su nga ya le fa langa mai le am talanga pe nga spaka ayo se moli e por pala kala inga o la expose se wa nga lo ko si sinda si alo ko ka mo van masin ole o tamaita pepe fime pawalangal maliu sa ele tausanga fo o tele ngai ole tausanga fo a to mo le fai ungol ba yaso ngo kungi ele yese mka upunga nga se vanga ele mta upunga le afiesi se alo kokule van masin ya kele ve simka upunga la umentanga lun yo kamale o ngama in vala au me se sosoang o dispute foi ko kongwa inga no fez se inga vala au me se sosoang nga kalia ku yen tanga bun patila tele nga yen ma ko kilo ile festive season ko o se kwa file mo mo yang ila o nga fio ka valin e kulanga fez se inga kongwa inga o menga o fa o mangu but
file mua compared to last year. Whala loi tau tāwani. Ia ele foi fa ula ka ka vale ngali pokia me o mangu ai nisi nga la vea ele inisi o mangu ai No winga nai tasiat mali uma festive season atoa. o ke ana o kalinga venga va ku ke mingi Male suicide la le ngula i mai le Ne ta o fa tala pa pese se multe me ke se masi vai te e mon le. ia ele mon kula i mai le ma ke no ke se masi na respond ele le vai nga fui mu la o le fa o iso su nga le o lo ia mal vai nga ho el tine mu lo so tine mu O le uta kena venga ia common town stay. La so fa mal manga ele pa ia mal le tunu o lo tu fasili pe a o isi o lo fa be mai ile kan ko fa mal o mali eta o mali wata la o fionga mala mala le tu la fono ia ma fa i unga fa tu na mai o ma fu ai le tsa fa nga venga le fionga le suna le imalo malo. ia o le se mta upu fo i fa singa male ale mta upu le o siningi ai ile tikilo ai al mtanga lunga o faingo fai unga mtanga lunga e fua i lunga tu la funu e fua fo i lunga fai unga fa msinonga o fa pe on tu ina mai le sa fa tino nga lunga mtanga lunga fai mo lianga ma tu ina tu lunga fa msinonga le vola wa mai fai unga fa msinonga o lo wa mai il fa salanga le discharge without conviction pe o fai unga lana o le na fuanga ia le fai unga le mtanga luenga e toe au mai le sa tini mai ele fa be fon tau na wina le mtanga luenga toe fo i mai sa toe mai tau sanga le sa tini toe fio o me fa waulana am tau tu le mtanga luenga ia pe sa ilo ila tu langa le fai unga fa msinonga ia me se fo ia sa tu fo ile vai ngole likor ti male aleo sa mai fo tuanga ele o ye tele se mal si anga fa yo no mato te na le talo sanga le satin o no le fa unga la mai fa msino ngol fa unga la mai e discharge before conviction e pe o le ala na la yo no to e liu fo se fa unga ma sto farm tanga bunga ko me le satin me fa finga bunga ai ele ko e avea lai o le vaenga le sanga lue o le wa mai la lui le vaenga o na ngala tele mtanga lunga e cheno polisi ne me nga lue ma fa wo le ntautu and the rank so the still the same rank e mo le ai tu maulo no ia foi rank sa tin ya sa si lo mtanga lunga ele foi se pack pe e to mo ona e lua tau sanga pe o va tu mo lu tau sanga le fa malo loi so mo foi langa fa i lo e le sa tini tu langa le ele se pack pe to mo mai le lua tau sanga le ana na malo loi ale la to am sa ora no am tau tu i tono tanga lu wa mata ia terminei wa mata no wa mata ia le tau tu le sa tini na lu tanga lu Ia se si me o pisa no ila o fionga me se ko tu e mata po mo le se mata po le tu la me o ati e le pokile sa ro ka pe ko le mai le pokia le so tusi e pa pe implicate ai ni mo yang pa sa mai nisi po si ni o le ati but so far o action yo le tanga o le po la sa o mo le tu la pa mo le ono le ma o mai pa sa la a pe o le wa a bo ilu mo ni stam sa o po le o mo ni stam e pe mai pe lua fio pe la ne e se fio tu tanga le no le tu la le mo si la fio ole mta pure ola fa yesu su enga mtanga bunga ona fa yesu enga mtanga bunga sala nga mai le report le audit wanga le okito o kika so la fa wa yesu enga termine la ko wana ye na te yesu le ma por me long me ni sa vai pa pe ile mu le nga mu fal sa pa ka me ngit va veo so mga pa nga mu wa mu ma so o
o la fei su ngale o le ke mingi mar fui mu o le kala ia nga long me fa pe ma fu me o se electrical fault le wa mo le o falsa Era per sala de pakka. ele vo Ia rei kau mea ka. Alo koe mua mua. ro nga ngel fa be nga mo Ia malo